Jasno vam je šta je ovo na meni, maska. To je naše novo normalno sada. Posebno sad kad ponovno bukte ove brojke novo zaraženih koronavirusom. Jučer sam razgovarao sa Marijom Petkovićem, on je vlasnik firme Marti d.o.o. Bave se proizvodnjom, imaju 100-tinjak ljudi. Bili su jedni od prvih kompanija koji su uveli boom prije 4 godine. Rasli su nevjerojatno zadnjih godina i onako jako dobra, uspješna kompanija. I kaže Mario da evo, za vrijeme korone njihovi kupci su većinom bili veliki korporativni kupci i oni su drastično smanjili svoje narudžbe, posebno u ovom Horeca kanalu. Tako da je došlo neko vrijeme stagnacije za njih nakon velikog rasta. I kaže Mario, mi smo ovo vrijeme iskoristili nevjerojatno. Znači, nadomjestili smo velike kupce sa više malih kupaca s jedne strane. S druge strane, kako smo sad fokusirani na sebe, povećali smo produktivnost, poboljšali procese, negdje se povezali svi skupa još bolje zajedno, poboljšali međusobnu komunikaciju. Mario je prije puno putovao vani, obzirom da je većina njihove proizvodnje izvoz, sada je u firmi i može se više puno posvetiti ljudima. Tako da, onako, puno benefita je dobio iz toga. I ta Mariova pouka je negdje i pouka za sve nas. Da je ovo ne samo problem, ovo je i prilika. Prilika da se okrenemo sebi, prilika da pronađemo možda nove linije proizvoda ili usluga, prilika da povećamo vlastitu produktivnost, da poboljšamo procese, da počistimo ono što ne valja. Da nekako napravimo refleksiju u odnosu na to kako smo radili i kako bi mogli raditi. Tako da, ajmo iskoristiti ovo. Ajmo iskoristiti ovo da nam svima bude sutra bolje i da iz ovoga izađemo snažniji, bolji, zadovoljniji. Tako da, boom your company i uživajte u biznisu novog normalnog.